Okay. Mwalimu Samson Obuya. Yes sir. Umepata airtime? Oh, ulipata 200 eh? Tafuatilizia bwana nione 100 yako imeenda pande gani. Okay. No, itakuja. Tukisema tunatenda. Hapana kuwa na wasiwasi. Asante sana akuruku Mwalimu Samson Obuya. One of the winners wa airtime. Courtesy of Safaricom. Mambo mazuri. Kisii FM. Hello. Popote ulipo. Ndo manake nani huyu? Omonyakero wona kibwagire. Wakire se. Ndigo ko mulingam. Kai, horia. Credit tikia na kemisia. Kemisia lakini yankyo ni nyora na. Yankyo ni litukai hapana kuwa na wasiwasi baba. Wala kila. Malaria yashite karamu kani. Kai po. Kisa chabo duko. Pole sana horia. Ndoje na abokire. Sai naro. Omoganyara oteta ukwani. Molete mubeke laini mara moja. Nero yu. Halo. Mambo. Fiti sana. Nani huyu? Beki Kwamboka. Beki Kwamboka. Wewe ni nani? Bibi ya Horia. Wewe ni bibi ya Horia? Na ulikubali ukaolewa na huyu jamaa? Huyo ni muungwana sana. Mutunze akutunze. Ndio hali. Asanta. Naitwa Horia. Hello. Hello. Number 1 umepiga namba ya kina mama, number 2 hata uelewi tunazungumzia nini, number 3 umeondoka bila hata kunifahamisha ni nani. Pole. Hello. Popote ulipo. Umegonga ndipo. Nani huyo mami? Damari seme chesamone je. Damari seme kurisemo che korongo. Ngakibwa kile korongo. Korongo bwakire biye. Rumosonde mbrando tawande tikitiwani na jisini ngama butanara abunga ya ngaitora nyanyora. After taya tengere taya kono. Ona rinde ya kama rosa kuchesa wai tu nyatunye tempaka ri mecho. Yes. Atu achito konyanyora. Ninde toga koro kusabiri we to akia mabuta konyire renda ngakirempa. Iga keire. Amafuta kete. Korongo bwakire renda nditai. Okay. Asante sana jamani. Nasema shukran sana. Kimsubiri hapa Ronald Mayaka Brigadier, acha nichukue simu nyingine hapa. Kisii FM. Hello. Safaricom popote ulipo. Umegonga ndipo. Nani huyu? Bluetooth Senior Kormarani. Karibu sana Bluetooth Senior. Bwana Safaricom yatakonyire. Bwana akaro munda otomera chibese. Ndio. Abako nyara chinamba chirinya chintanga ni chikorakana chagatisa tonjiri korakana na iso tucho mwali na chikora. Bona yatakonyire bona Safaricom ya nyara ngabantu mbarako nyara omuntu omutomera chibese chorusi namba yawo wakira. Nakote ngana take tonkonya iga. Yes. Bochikoli ngana ya rusite namba kwa nyara ngase nyiko mutomera chibese. Mario no arusite namba ko na wakira nende bona bakaranga bone nchero gotakonya nende bako bise namba yawo te korekana nende. Na karo montate ke tokona namba yawo wakira sini. Ya go forward message rio chase 334 eliase ya mpesa ile kwa mutomera chibese ndinda nyoro oboli. Kwaboli unga na ote danyore namba yawo wakira sini go goitaba paso ewe namba kana igotakonya nyoro. Asante baba. Bona Safaricom na watakonya teo. Biamono sana Bluetooth Senior. Shukran sana. Kaditama na kafunga kwa sasa. Sasa turushe macho. Tuone ni yepi ameangaziwa katika magazeti ya siku ya leo. Ngukonda tukuli Jumatano ikiwa basi ni Women Crush Wednesday ukipenda WCW. Tariki roni sana na isato motegeri chumuti nyukano mwaka 2026. A very very good morning. Tupata kitambulisho tuingie magazetini.
Iji ninka yomugusi KCFM emerongo kianda na inye enuktayemo The number one station. Enere station yule gene asoko senia gukumanya na boigo gokobokia nabono tubangire gukumanya ayamurekeire na koiwa chinguru mono asama gazeti yiri tukulia lero ikinige kosi tubokeruka the dynamic duo MC Dudus na Ronald Mayaka Brigadier tonyegera nonyene inche ya momotegereri Imanye ariro borito asama gazeti kurwa Kenya weka jinse chisiko bunakoretwa asore na Kisi FM. Safi kabisa msikilizaji garuko gulige taliune kikine kiroka ringa to kwira ya masa yemeligo kumanyalia murekere na kwa gucingura munasa magazeti yeli tukolia lero na botambe genege kosi kyomoro mu binchori mimeye nkayo mu gusikisi ya fam inchebu na botambe nguru kwa du omonya kirogo na inchebu na botambe mwanche mu tegereri igonkoro kwa Ronald Mayaka Brigadier ngakibokiete ndugu yane wakire bya Nyasaye no muya Nyasaye gate no muya kinga kichonsi ni kinga kichonsi ere no munyamabera mange akubwa nchani bwa yano bonge sana inga kia yanje tense go ikakaru mwana yomo moima ingonde bwensi oramwegenda tasira golende anyoro bugima bwa kale na kale walenge na ale bono ende nabeo kale na kale ilitali aye nelimo igakuru kwa Nyasaye tigatigale ko Banyasaye amina kabisa bana una deni ndio haya lipa jana ndio igoro nalenga sakuru kunga Kirwanda finally ngwigete Kirwanda Kirwanda ngukwanira ne yabunchali omongono ndakotebanga nkuwa binye tiga kimbako geka chisebo cha Kirwanda omo elio yanegete Kirwanda ndio egento narocho nikiko kumikanda ajenko erese nseteri kwara na magumia ekeombe kiabagaka bekenyore kikurukunga boisukia boisukia baje teamo ndio babuhate ekeombe kiko support abana bali bahetere ku CS University kurwa se village yabo they had invited me there to come and motivate them abagaka bwana niliguzwa sana obawa semelia niliguzwa sana there's something happening in Kirwanda bana nilipenda sana bonchari mate nimeikubali hata mimi hiyo Mwalimu Steward Ocharo tulipatana tu naye pita zangu tu mtaani Kisii ntebinga kugo ikasali ga kinkwanali ndugu yane mwalimu nama yuko kako yatondetera dudu sena roka nategereta abana watera baya uri baya safari ko yake ika abezi byari bigira ambagize tego chuja kurumeke asaba zikalia bana gobe kande gejujugo simi yanete gede go sanitize no Steward Ocharo no mungwana sana iyo ni mwalimu teba no ategereta kusaba chicho cyakyo nganya mende holiday show naende no yo mwabo mwa bisa Victor Ocharo kutoka Marani ali nindagete kebande kigende kebande ngire ndagete maisha kadi ngeko kebande maisha kadi squeeze kuduma la valeni nero otei oyo bwate mufuka lakini agira ni bwato mukoleka sana na kwenye sabu anywhere kwanya kwa take time kuligeli maisha namba na huduma namba ni national ID orogo sema choko bwa malieta ombi yali
Da so kurwa. Jisa location ne ji location. Huduma ya nego de bangu location ni ngao. Kose mwa kijana east. Kale matongo. Akia sawa zikadia manene. Chatuzame tu. Ebinte ibonsi sawa ya nereri. Ndio kitingo jana. Ikibande, that's a national ID, huduma namba na maisha namba. So the idea of huduma namba kale yako chakigwe ya lingenga e consolidate ibintu byonsi liba ko imoki chikadi 40 e wallet ime. Ndio. Otu wale yeme buate data eye yonsi pi. Muna chinse chinde chigenderete. Ngikiabete. I don't know. Thank you. Benado ndiki kurukaro kalia. No moni wichi ngo tebire ngukwani sana kuike tichinse mu Nyantrago konge yatukwane banda ndidi na Nyantrago yes na Nyantrago very true ilikuwa nzuri chatupewa tutazungumza sana ni kweli kabisa. Tuingie magazetini inche buna botambo mwacho motereka bokwane bwa gazeti ya Taifa Leo gere tariki sano naisa tuchimutinyukane umwako yo 2026 litukuli Jumatano ikiwa ni WCW na kama ada ilivyo na ada ya mja unena muungwana ni kitendo. Kwa kwa gazeti ya The Daily Nation tariki sana na sato chimutinyuka na mwaka 2026 litukuli kunga Jumatano use WCW ndo hiyo Women Crush Wednesday. Ndio tupatie headline. Fresh twist in 12 billion bad fuel scandal. Kenya ni inchi ya scandal bana. Tarangulika Kenya kipenzi changu hatutaiacha milele mochi Kenya kipenzi lazima iwe kipenzi kwa sababu hakuna ingine. Tata keko tebekananga kati email nera iga ya bete ordered ku import ya maguta gocha sense ya Kenya. Hata maguta ya ekera aika asengegu ya Mombasa. Omo Trade Cabinet Secretary Lee Kinyanjui kwa wekile ligi ya sana asengegu lakini kwa recommend nkegu yenyanja ya Mombasa. Ose enyanja ya Indian Ocean. Yes, ni Mombasa. In short egatebekananga maguta ya ndio talibuya tali maguta maikiranu emeli etigirane iganga chinsu iji na aguru kero yate bigwirania maguta ase ya Rusia asomoga nora sebeji akane baka sebeji akata bona maboli naya ya kaba utani maboli naya okay ama tuko ikomia kara ereta manyiria severete emeli ekere ya jiri Mombasa yate bigwirane Kerama tuko ikomia era ndio ikamanya bona kongoka ikabugiji yoni ngabano mkoiranere bona mabuli nalinga for this 10 days inga yarenge ngikia rego korekana ase yale eliyeko genda ngoene getinga maguta ina alime bado ekera gucha kurwalia United Arab Emirates na Saudi Arabia arweta actually ingo rosetia odachiche. Omo waziri bwa mangana ye chinguru cy'umuriro Opiyo Wandayi egente kibagota ba government to government inki abetebo akimabuli ya yonzi na arabuli in fact ya somugano ye page akane baka se page gata onye tabetebo ngiki agerete tababo. But can I tell you something diamba na dudus ndio eskando ya maguta agendete kwene kumense ya Kenya ndio. Let's wait and see, you will tell me either Opiyo Wandayi na Lee Kinyanjui ndio nguta chabale sikogoro ase cabinet yabo ekera Lee Kinyanjui na karuete wadanga na ende ekeombeke gya caps ebintu biri bamito karati gake karali yake ekiagero inse kuligereria ase experts bali gotabekana experts batumetu kurugoro ya kurua sense meende bagacha se serikali. Opiyo Wandayi na Lee Kinyanjui mbararo rekana buya ko on the grip of their ministries. Very true. Inche ngo tebinge ngenteke nabokira basa kuba cost gas cyaba abantu abangaba bayibwa mabagayi. According to me tayara bo bisambara obekombegia Kenya Pipeline Corporation bataje desiko asenge njegenteke so another comment chingurunga abuna gwate begenteke no keruchiabu
maguta ya gaga soete chiro nariri bora mari chipigipigi njira nyeshi kare kutagana siku hizi tuma sikualindire tata bajete bago achari tangi ekuvuga runa litimbo dire livagiti okuminga what is really happening ego BF neria kala kona kubikura maguta abwata maji ebiche bibinyi bisoye kabireta ime enchere pigipigi kwegusa ay tesa konyarekana maguta ya soye chiro esa masikani kyatari maguta make by the way na maguta mange ayatata 60,000 metric tons of petrol. Yes. And what is funny, amaguta ya igare uchikogera ligo lirikine by 14 shillings. Ikegere is 198,000 per ton. Ye minetinga ligo libaka liale gukina lia maguta. Ngategera Ndindi Nyoro Mubunge Kiharu and economist. Yes. Kwa negoro ye crisis kikia maguta sometime back, in fact could last month. Na hivyo naro chirete. Ebi intebia kwa na bie bitu acha kile kono bigo koleka na. Yes. Maguta nara wasi motegera te kurwa because we are told. I've asked tayari maguta tai bitaseni biye kuna nyamira actually chipetrol station nijiro kwa bona. Yeto kiraja kukwara ragidi yaketi. Asubu genga maguta rake tai. Wana uyoga rasepicha kani bagasepicha katani gazeti ya The Daily Nation. Ase headline gazeti ya Taifa Leo about tani ya Kindiki. About tani ya Kindiki. Mukwanire mo deputy president wenze ya Kenya. Actually no mo deputy president Okalenga under the new constitution. Under the new constitution. Ikigera Ruto. I think no yoga tato. Ruto was the first deputy president. Yeah, yoga tato. Ase a constitution ninya. Yoga tato lakini utaki bono mutanga ni utaki irikura. Osoere tegati. Yeah, ura appointed. Igoro mutanga ni osoere tegati. Yes. Lakini yoga tato ase asomo choko which deputy president. Igoro era watu mojogira. Na wade historia. Yo mogano igero setia karoka ya kandi professor. Yeah. Bono na betu mutindi sana kari Mount Kenya kuhiranirani na Rigathi Gachagua kuruta chini sasa wichi asabara ibanda soro kongurwa Mount Kenya bono bwere liria nkoli na akoleta genduki na rutete genduki Jesus wewe Goliathi nitapita na wewe unacheza na mimi noma si noma okolile na kiwono bono bwere liria nkoli na ende garorekanira umuntu gusaba kwabira asoro kongorwa Mount Kenya bune mbinu enya yogotema gosoji kuruta akunaga osia kuruta actually gosoji kubwata kansu kande mineti gosoji konyora kura chinda ra president abwaterere abwaterere elindale twasemesa agambere elindale twasemesa kubageni yes muno kunyo kwa actually very articulate igora sipicha kata na lima why Kindiki has changed track on Gachagua bono tembre kuna kokwane njira gete yogo temba koranga Gachagua nache bakore mere mamo and this comes after a handshake ya tiokeirale na kororekana kati ya Rigathi Gachagua na former president Uhuru Kenyatta. So Professor Kindiki une deputy president yoro renga no chinguru jijigo jamo nitapotelea mbali egento kende dudus enjira nasomire umwanasiasa oyo okurukunga Rigathi Gachagua ndio tali gochoira lightly ogo etu magega ogo ba short changed enjira na chire komosoma kuru aba impeached tali mondo go take lightly na hinchege ntora chire ko soma Rigathi Gachagua tali mondo rago seraumbi tali mondo gombia na goko mo challenge toka no bwegete mawe uko na power kiagera ivaidi abora kamba kijere jugo bizana kweli ngai dwaraje ade ndwale na roba go challenge ni sana oba Rigathi Gachagua has nothing to lose oko kote takote yusu kabusio Oromoti Ndoro asipichi ya kamera motegeri gazeti ya Taifa Leo. At the same time Oromoti Ndora actually abankuwa nambara igabatato abane actually
igongo mukwanira Reid Wiseman, Victor Glover na Christina Koch pamoja na Jeremy Hansen. Wanaona tuko na bakara zumutinyi mojana no beto mone. I've been following. Yes, by the way, nana kote bia mojana no beto mone ngi ade bintu bikwa metebike kimitambo mawasiliano gatie mitambo ye ground ya nali goro, but it was anticipated ye kiagera bari gunjukana na MTN. Yeah, they were going round. So enchira Arsenal bawika mawasiliano asire nabenga muna chiabo luna eclipse nebintu binde kera ngo ikora asigete korege sunte. But that's a mission I've been following. Yes. Tena wate na ngotwarande interest sana na mangana a space exploration. Ndio. Ine mission igete yarenge era very successful. Yes. Very successful. Unakumbuka kina Apollo 11, yeah, Apollo 13, 50 how many years ago? Ilikuwa 1970 pale. Yeah. 1970 pale. Yeah. Ndio nafikiri walikuwa wa kwanza kwenda mwezini pale. Anyway, epeji akabere watu muganonga na kibono homelessness. Abantu gutatuara sebamenyete kirachi kobege kuguchikusia. Ndio. Okonyora kwara rurire no nyine chinseme chigo okonyora abantu bagutimokera. People's Park okonyora abantu barairoro as early as 2 chama. Unajiuliza watu wanaishi wapi? Wametokea wapi hii masaa ya asubuhi? Numuganura sepeji akabera se gazeti yegantu mewanga asobwango ngendega igamurikire page gatano kabere umugavana wa county ya Siaya Musike James Agrey Bob Orengo ekera kuna gusoma marieta ye invite na ya bararane ndaende bakogojo mbuga rugo kuyoikera uikoya kwa Nancy ala na predictable, so I'm right. Ekera ni kitu unique na ro kuri kibo gavana bwanya miro ro ko Nyambati marieta lenga bwate Walter so ya kuru wata to Walter se Nyambati I think eno gundi yo tima ya tionya rikaro na bwata marieta mange malenga eno waliro tidate maji Walter mate Walter 807 I think no 7 no 7 draw ya dogo researching marieta raro atali make so beto musacha ondera kuri kuigo se tusade osubati kitaka iko sakada mbao mere tena Nyambati final yo maide okay mbao mere tena musacha yo bwe kenera anyway Musacha ndio mukuga kwa se kejeria ndeko musacha Nyambati ijeri konege sasa obato kwe woriga ki chereke ligisa ose jereli buru agidi ara bana baje wale jereli ko muzo baje ko se kejeria ako woriga ki tata ga yaji anyway Orengo yo tabekana ke Orengo yarorekanite none Raila Odinga ali moyo ndio ugutaorokium omoyo bukubwatana kwaye na William Ruto na bete kando sana mbali noko bumusani munene sana we familia ya Raila Odinga. Yes na ndike kabona ke gotebekananga yani tuli kunyara ko predict lakini ana abantu batebereka tu kunyara ko muhanda leti kiagera no mwana siasa mkongwe bana na ende secondly botambe sa kunganya guchigo se umukonda kubwatia ngo very successful. Agrey Orengo amekuwa mbunge kwa miaka mingi. Igege nteke ngalinda mwananchi. My friend, don't underrate it. Ayagateni wevu yangongu sana nero. Kolengana na bachangano somo na ende kini liense me ende tikalete ya ODM. Na ende yabage kanira I think katikati. Ewato mochando sana. Unise kuligere Junet Mohamed na Gladys Wanga. Language yabone ngake from abantu na babo tiende amolo chipechi you know baba Abdul Hamad bansire kokwane genteke yao oburu oginga I think yako eresungia kokwana na arati nere dinaro ka bwatani oiraniria makuchara Isaac kwa kiasi fulani so sijui what is going on there so finally it's going to imagine to atebeta ODM alisi package kotigari ya linda mwananchi I'm telling you Secretary General. Yes.
mbarengerere kumuga karamu complete ngibadamu kunira bakarusio sosi. In fact it is rumored inga abantu mbale barasense meyende lakini kidogo babwato mu rubuli bwo jikwira na sense meyalinda mwananchi kero byasinyire moina akini mcho krankuligere Sifuna kera kwagio Sifuna mateka basic argument ya Raila Odinga na amajiko yekiama yes. Kategera gukora amajiko yekiama Raila Odinga wikaje bigene ro party leader wala konyora monta no weso kyogopinga yenza kukwana monta akumongora ngakaruo maete let me tell you monto yo mogante betigento kerega for example kero munyagitari yagukweresa igoro y'umucyando yeah no nyare kumupinga aje tuvuga ati bumanya gatero bato manyi so kumupinga it means you have to go down okore research nyine ngiye teba kirago ko kebe kirago dire sample ketenda kiteturi kwamire nero koleta yeah that's very true. Abateneri ba drama festival se batebire ngantora kani abana kagimba act kende baakira about tani bakoteba hakuna marufuku ya siasa katika tamasha za shule, asema mwenyekiti. Na hadithi ilitokea wapi? Yabinye tigorwa Gachagua ganikire bone will Brata yaje kegase seti. In fact ase mugano kurwa sepeji ya Kianda 10 mpaka 12. Lakini napenda chinzi Gachagua alivyoeleza. Yes. Ekiagerosa kuligire liga tata abana banyagusira mu murumu abariga Gachagua andokora nabwata mali sana amange kero yomo igo agujikonyora mali ali wati 64.8 million Kenyan shillings. Bae already. Yani gababu aterende. So abasubati gosaba abangina baye naro koroko Margaret Nyokabi no yenda koroko Margaret Waidegeni. Kero yomo. No ya retikirege ntabu kero yomo 32 million shillings. Na rigadi Gachagua nene agetugekeranaga no bondo getaria na muntu uri na etekero muntu ayetekero muntu nende korenga karoseti William yenko musana ende gatabete ngatari bintu bire moyo bikobaganwa ebiko ni gubyonsi hata bakari deni ya bwatari gaka no bakajibesiga tigara kibesera kikobaganwa in those percentages bana ndakwambia bana aliweka paruwanja. Anyway, ense ya Iran pamoja na ugo chamo na ense ya United States of America kwa tapakana yange gentekin kerege kong so far. Bakabantu bandi bachakire kuyora ngaki America yakolete ense ya Japan. Back in 1945 do you remember the Hiroshima and Nagasaki? Yes. Yeah, so wamesema zile bombs ambazo zilirushwa pale ni hatari. Anyway, asepe jemera ungebere ni batu mgarunga na kichi ebitaseni au bya maguta byarolekanire kutuara chiraini chintambe sana chiabagendi chigali bagendi chipiki cha boda maguta gotebekana nga tayo maguta ke kaki nganchere nguchutika tigatie gazeti yegale on Wednesday ndio epula utikoro kunga parenting asa no by the way achiteka buwaigoro naroli by the way naroli gatika ikabaka tebanga why abibuli mpare ikabaka tebanga why batatage koiro mwana obo a boarding school they are giving very serious reasons here by the way why we are not taking our children to boarding schools. They are one of the many points bagote bagaiga ndio inkelinga they are taking time besides ya masomo ndio ku cancel na ku guide abana babonka na kubaorokereria ibintu gete bataorokereria gwe sukuru ye boarding abumba bagukwana gaiga. I think that is a section of parents because some of the parents are getting over the thing kinga kitwara ko tonyara abana baito bagende boarding school toyane gagi ko babero musigo aye I think even those who are arguing like that tiba yetiko se banyole enough time yoko bana abo. That's what they are saying. Because no bale na bana babo through. Okay. Musibate naro deto bokonyi to mokonya gagi iga teba iga yase parenting ere dn2 guy. Okay.
igagoteba ng'ase miaka ebere yaetire ndio utwarire chi relationship isato obeire ase chi relationship isato yani umira basacha batatu aba ndio mutangania agacha bakababuya lakini agaikase agadisappear bosaigo sana akaondoka kajitoa akateba tigante moyo kabere ndio bakababuya agaikase gera agadisappear akaondoka pia within 2 years Ndio. oyo gatatu nere babete igadisappear okay akamanya kwiburiga nkigekogera akaba contact gera ngoro mugano magwo kwana okay akaba contact kiroyomo akabatega kinkonya what is the reason? Because I am surprised in 2 years 3 relationships is very expensive na onare babere batamanya ini babere bagatebe gento kebwekaine bagateba ngatata gongo igona kolemereri igogo bwana magana atari koera yande tumejizo koruzi korwa obichoredie Rora mna kole to mudwa aye gazeti yeresta gaiga ego tebanga my exes say I talk too much. Should I keep quiet to keep the next man? Igaoja kukira bono pierinde gozena kanyoyo gaoja gojoyo kane. You regret yourself. Na ande bono gachietale. Majete twatebira igabotambe. Tobese kwayerera kugenda se relationship endekero yende asinyire. But I don't think that is the problem according to this story. No, igale ko I want to talk about the woman. Gata geteko konyo, hey. Aspect ye yomuntu kumutiga. Yomuntu kumutiga. I don't think it has anything to do with obwango bo so as a relationship. Toro chiyo mutanga ni umutigire. Asenge je sababu yake. Did she take time? Na kie ngobolia, did she take her time kumanyanga ki? Egera na mwanjete. They loved each other. Ataite kumanyanga kiyeka ya nkiyeka na atigiru. Tora bono entongire tutabwatana naye. Ni no ngo chabu. Omuzubaje omonyene gakoresa gotebanga ji sababu chigere tatigire kero omuntu gagotebanga gagokwana mang'ana mange. Okay, so orune sababu manyaini. So orune sababu. I said yeah. So my ex say I talk too much. Bamanyaini nga bashare babere babwikani no yo monge eyo monere. Oyo mutaratoka of course asesibi. Lakini possible oyo taratoka no yo karenga. No yo gatatu. Oyo gatatu mwomo eli. Oyo so gate bwango. Mwomo elio. Nero taratoka. So possibly na bara ruisa babu. Yes. Tiga irregulate. Tiga okora. Tiga irregulate. Irregulate mangana ukwana. Ne taba mangana. Akeye. Akeye mangana. Akeye. Bantu bali bo. Abange sana. Na endo musacha igakogana nechingaki. Chinsanjira atageta atuli epi akanyike. Atatageta no omwana amochokoze. Akoli gino ene mbinu ngaki omwana oyimo ngere no ene zimya ra roji katuni. Ndarati mukake. Ase situation omosubati yakukwana mangana mange ase binyore bingokorra. Ali barara. Abasacha babona kyokorra bali. Na kyokorra bali. Abakanyeko sana. Yeah. In most cases. They don't talk. They don't talk. In most cases. Na hano machikoranga kwa they are undergoing in ebinte bikongo. Lakini tigango tebe. Amangana amango mugusia tebe tamangana amange no bosongo. Sure. Amakega angaki esukari. Bosoboke. Anything sweet. Yep. So definitely yekerete. Na bera talking anege ndokere natural na bale. Lakini go ikema nye regulate. And in most cases self apologetic. Era vale ne ndokere natural. Natera gie kina kote kere natural go ika emanyebo. Kenge kodiacho because it's real. Ntwa teba bantaiga. Comfortable. Okona ko beke disclaimer. Onya na ko mojere sorry ngire ngora. Njena ko teba gaki asabe sana nyoro munta mu understanding monto mbuatere ne hornbill lakini bono tigamanye ngana kinko menyanere. Manya ngana bara kwa nekene kiesi lakini molemererie. Hornbill ne paro tinge. Hornbill ngake. Nataka ko akibu amate kijibu ande. Hornbill to ye kwa korugoro. Waterio kisana musio barara. Atikire rasa ko barara. Watu jamaa konyo hornbill ke kusiningi. Okay. Anyway.
story nere to gasomira se kitabu kigesongo primary I think class 5 nga the noisy hornbill. I think that was a story like that. Muswati oyo. Tia singo musana. That is why konyora basacha banki bagukira. Omukungu ne tandira. Ani go gukira. Kyokirete. Barugu kwanera. Dia masaja roko kote mami kwe viti kite basi kite wali bara kwani vitu vyokumi basiboke kwani abasaja kumali chiyombe Bibero ni aruma abuli yeke geteri. abasaja kumali chiyombe chibaga chitibe Birama bimo kibuga. kai ayo kujiagacha kwa yekura kwale to moto ibe Koraro. kwa ma korete kwa jorese se yoko Koraro. bakosoke okay na beko bota ko kijeri kabisa ko siekera ko bukima bono wabuya kabege jingo jimbese liko bakosoke mungu araraiga okorukwa Leto chokore research. Ase hoteli ndeonsi abantu bakuragire ndagira. Na kunyuchi chai. Ndio. Uchakira saa 12 ya mugoroba. Ndio. Uchibotuko bono saa 1 saa 2 saa 3 saa 4. Majority y'abantu baro bakuragira mbantuki between abasacha n'abakungu. Ngene ngole research. Kwenda kore research. Omanya gonchura. Yeah. Oso nyumba yo kwego kibono. Uchakira the same time uchibotuko. Okore ratio y'abasacha n'abasubati. Akini otenda bango kweranire bwango. Abasacha nabo bagotoka chinsecho. Why? Mbona wana no koligie mbiru nga kibago chiko swaime kiara na imenete yokora jera ilite kayo buya oiko mondali gie mbinu kuruanga kiti gambuta ake na hendenge kolerani yake ikigera tidamanya imenga kingochi digo imendu ambeo abonda aru akinde njarange dentu ekulingana egisa ndale ora ale bosa tali etikende ni kitu tu tunajaribu kufikiria tusemi ni 100% true but unajua ni ukweli ni ukweli kabisa. Nimemalizana na yangu sijui kama una lolote ama tuingie kwa dondoko. Nilikuwa nasungumzia kuna jamaa hapa anaitwa nani? Anaitwa jina lake imeenda hivi. Okay. Anaitwa Jimmy Kahindi. Bwerusi ria sekanga yayo kulige kiroko kyobo governor meye county ya Kilifi linde ko mwalibaga oyo kabiro mu waziri Aisha Jumwa. Aisha Jumwa robo gaba na tete. Okay. Wanongwate baigoro ya Iran na Amerika ngaki chisege chitigenderete. Leo ni siku ya Jumatano ikiwa basi ni Women Crush Wednesday. Kuna mengi hapa. Tuingie kwa dondoo haraka upesi kwa sababu ya muda. Naona umeyoyoma sana. Muda umeenda sana bana. Yani muda umeenda sana. Cha niende hapa Namanga Kajiado. Namanga Kajiado. Namanga hapa Kajiado. Hiyo ndio barabara ya kwenda Tanzania. Maeneo ya Dar es Salaam. Na unajua this is the shortest route kuingia Dar es Salaam. Kwa sababu ukiingia hapa Isebania uende Tanzania, atunataka kwenda Dar es Salaam ni mbali vibaya. Abuna benga ko chaka kuruturukana ruguru se Mandera. Kugenda gose ngayia. That should be very far because Kurwalia Taribenko rabali gete ko Chimwanza oka. Ose 200 and something kilometers. Ni mbali sana. Ni mbali sana. This is very far. So tuingie Namanga Kajiado. Saja bachile na mokaye ya Oting. Mire ya Oting akeka gi. Tigara mozoki yake ba kwembeo. Tobaya koirana. Meboga nire menene bwate bakachinyorora ali abantu bakora suna nangoro na bana barasue barachwe marundarundi. Birundarundi biria. Mehebwate paka biti biya sana y'abantu bakora ikana sana kwa kuchibicha. Swimming pool ngara. Swimming pool nero tiga bande bali gutura yanga jogo swim ya. Swimming pool nero. Ono musacho oyo kubagenda na mukaye. Ahigaso mubakani bagenda maite abantu ngo ikari baba freestyle yake ngaki. Aho maite bantu mbatomanyeti. Botoko ibwato kasi. Na botoko le bwato kage gana karumba ngabegire kwa mbali. Ondira bagote makoranya geria ngaki ni inde flex. Ondanya gero onjoka bumbo kimabunarenge.
ina kumonta ndire ga kibono kale jitingora temage kara bwata na video yake kamera hii kara bwata weka wa kubaga enderete nchire iyo abantu nabange bagocho mu bugani iyo basubatigite mbali ngo bemia kemeke yes chitima tia basacha ngakibakale abanyamba bwekaini akini tima itimbu ya basacha ngakiere obuzaja ndi bwebiro mukaye bale ngomoga ochakirenga nane ngora kwana ndi bale na babiri batatu muina ko abago ikaso muswati onde gabagukwana ni bakurigererania bakora bago omaete bakaso asama chinkwana ko baso ase chinkwana nabaswati mbabare mbabwate chingurugete rero chitima ite usine jaki nabo le yabegenda kwara kokora kosese kware nandi muragamba bakagamba in fact gatoka nandi bachakire wo exchange bakakinamba no musubati yobaumera mukaye lino ale mukaye na ale bona torochi koko chesa zoli akakaga kero mondo mbisi ya kero mondo ale busy lakini mukaye yo gotaboka gagi kai hina ende darling yane yagenda kujia ogo onjokana na kuruta maiso akanyora bakatene no musubati geta ali bakale gokwana bona akabala tinga ngonda aligelinga ngaiba ikere ni manya language yabo ngakie kogenda akara ya egende doje gyachakire koranda ake kongo bateke kujye egende doje gyabaire bobati gasukange ataka sukange kai tachieti ko irake kabuna ikange igakabwato musaja akangusa kujimaega akatei musubati eli baganda akokorere gente kebena batima etia saya daja ongererio mogongo era guchiari muini tigana no musaja one kabisa kai musubati eli nero moje tabasaja musubati moje tembale kokwa modebiri gedo na baba de chibune chumwana siasa yomo tari ko irage kana bago kweraniri musubati nera buna asuka ko chimuino akamodebi bono hato musajo ino yo komolera ali nyumba akitoka nje hapa ni washirika Uma ite situ arudi na yara bono goja gokoga yani ya ataka kumo tampamanya akataka kumuchochea yani como sivyo boronga gi enjere wapi viteligia ya bono ngo filishe naye ndo buke to mwali bwensende rogocha to komerada bono namba ya yemboro na tuara okay sie ke simi ya yemboro gosimbo jenjeli raidi ase mitano toko kamba yosi yege bolete na bantu tura umera no Emmanuel unabona mkwama yede ngomera ndolera no ekwati kitu kwara ni to kora dengira dasol bade de kwara tukibaite gire gitaga tata omoja doka basa iyo obaite abantu bajite outing bagogete igo bayiranete inka kirumonta ari kimo yani kirumonta girete kiri umanyete understand akionye kubwata a beautiful spouse ko sa handsome spouse ekero muri in public ndio understand yo na ende egerera eburugere ground kyao I can tell you ikonere buje kwirendere ground yes otherwise ikyo ikaransira roko liko igosera so kale kuigosera gojia igosera tigero monto gaiga igosera nge yes abido ndele kate ekolisi asebekire kero rele centimeter. And another thing, munabono megobani wakwana ndio muntu nabo ora ire tutabe gosono musubati ase muntu amurigerire ndonjo kiro musubati yo ngangiria ukurigeririgo bono how does she know? How am I supposed to know? No how am I supposed to know? Kwa kinyolia no bokugu de same mbale no musaja bago talepa obokugu la bazali ya stokaje no bokugu musaja akaligiretie rutiga oida dilere ojudia karoega iki ngomure kole bigoti ocho kaboroge bono baminto nakore liba kakara aligire bono oisaneke ose mutene ni baminto oyo to to understanding you will have a problem ti problem itari ko era na ande to ko ira muntu somewhere south
Ekento kende kebe brigadier tima itinga kimora akonya lebu na ini motivational speakers n'abantu moko semye bantu nakubaho gosemelio konene gagi musaja naro konyora tata yani ali ndite mukaye 100% ara duno nega sigavura ngagidi ara ngubugu yani ali insecure to basa gotwara insecurities. Actually umusacha uri insecure most likely ndio egento kere obvious yako ba toxic. Yeah, mukungu ina bara beta enjoy relationship hii ya kuwa mbaya sana. Yeah, insecurity yo musacha gere sense as a man what I know esenge njo musaja tali equal to a woman. Yes, ikikero kintege yo kebe musaja takoba yani kakino no mukungu tiya kwerenga no musaja na moingira yatete kiriko babo. But what I know as a man kelina ki umukungu litanga litigara register ime ara register ime akora no ni research ya no nguru ase bibilia basaja tali kutindiko batebi tindiko bame tumutinge lakini ebintu basaja bagokora bakungu mbagonyara kubikora na ende mbali allowed kubikora. Niko buno mukungu nyomire ora asenka ayega kikara kole nsemo yao lakini hata banga eburugere bi pero serie ground kia out ya getting mbali nawo umukungu ase komanyenjera nere ere raisi sana godini no musaja tagonya gotioroka. Yes, no ago customize pia kire ikero meto musaja umusaja jinjera njiro godini nere jire raisi. You are right, jire raisi sana biko basubati bangaini bakatebanga oiti tia koingira nera enko mukwanira ndai motiga I will talk to him later. No, don't talk about him aye. Yes, motiga enko mukwanira kabisa. Yeah, tokore pinga nsikerani umukungu yo maruete testimony gete umusajo egale ngelinga ngupi yani omube mpango ya kando nini mo woru abantu bakamotebe tokutikira to umusajo yinkeke bono nayi bwesikigeta no kurura tokurwara what is moso mukungu yakabatebiga ekerna aruranga ingochia ya tara seriwa tara bono tara seriwa nga ingochia mukungu yakaenda gaikaransa inse. Yes, timeto sona masaba kolete kusinkia kolete lakini agake sabuga hongo ero kongo ganya baba nani lakini monyole kale soba motebi genteke mogioka gaki ayenaye esimba asenkeye na simba akilegea igontu bwati buli ndibo isaine. yes, injetiri ko kubekera ichikurinde lyo sikiagera gondense yao nekero naba neke igotari naliria lakini neke na position ya ya obunere ayebono kora kiliora atake gokora lakini manya no bwate familia a kingdom kile protect tegemete no cha sana I don't care. I'll open for you. I will open for you. I'm here. I got kirap. I want to tell you a wiki ya moyo ga yarete ya kabire kira ya chaka tege ne tigo sino musajo ye aga change completely weka approach tachi etigo tioroka tachi etigo goteba tatumike tisemi ale ko guchinde ikamanyete ngaki anonde approach out of understanding tukora nyole gazeti ya Taifa Leo wimanya yo mana yanda manga senchira yo wiki